Kako samostalno odrediti tip kože? Jednostavan način da odredite svoj tip kože je da očistite lice, umijete se i da narednih sat vremena ne nanosite proizvode za negu. Posmatrajte svoje lice pred ogledalom i ukoliko su i vlaga i masnoća izbalansirani, vaša koža će biti nežna i glatka, ujednačene ružičaste boje, bez nepravilnosti, što odgovara normalnom tipu kože. Na masnoj koži uočit ćete proširene pore, sjaj zbog viška masnoće, a mogući su i miteseri u vidu crnih i belih tačkica koje predstavljaju otvorene i zatvorene komedone. Ukoliko imate osjećaj zatezanja, umoran izgled u ogledalu, na dodir vam je koža gruba, u tom slučaju radi se o suvom tipu kože. Kod kombinovanog tipa zapazit ćete da se koža sija u toj zoni, to jest u predelu čela, nosa i brade, dok je ostatak lica uglavnom suv ili normalan.